اس گژھو نہٕ بیٚیہِ چھِ وۄنۍ آسٕنۍ أسۍ گژھو نہٕ لوٗکن ہٕنٛدٮ۪ن برٛاتن پٮ۪ٹھ بیٚیہِ چھِ نہٕ گژھٕنۍ کینٛہہ سۄ چھِ نا پام اَسہِ اے بندٕ اے خۄدایس أسۍ چھِ نہٕ چٲنۍ منٛز یُس یہِ بنٛدٕ پتھر پیوٚمُت آسہِ بیٚیہِ چھِ دروازٕ پتہٕ دروازٕ یہِ چھا شایان شاد یس پٮ۪ٹھ تُہۍ یوٗتاہ بوٚڑ قۄدرت وول اکھ آسہِ پروردگار کٔرۍنو یٲری سان مگر تُہۍ وٕچھِو اکاجرن ہٕنٛز عیٖد تمام اہل اسلام کو میری طرف سے عید مبارک اور اس مطلب چلنے کی طرف سے آپ سب کو عید مبارک نرم گژھنہٕ خٲطرٕ یِہوٚے اوس تناوُل کرُن کمہِ دۄہ پننِس عیالس تُہۍ کٔرِو پانے خیال کس صاحبس یس نسبت فرمو حضرت رسول اکرم فرمووُکھ علی سٕنٛز زیارت کرٕنۍ چھِ عبادت میٲنِس علی سُنٛد دیٖدار کرُن چھُ عبادت اور یس فاطمہ سٕنٛز ذکر کرُن یس یہِ سرتاج اوس فرمووُکھ میانہِ فاطمہ سٕنٛز ذکر کرٕنۍ تہٕ محبت تھاوُن گوٚو سون محبت